o gori ke o whanga atu ngā hei tala whakatapa katoa e whonua pe mo e lotu o wha ngāu e tu aki he ku polokalama. Ka e ata mua moko e whainga maari e koni. E whahauko atua e ku polokalama ako ekonomika pe mo e fanau ako. Peko ia ku ilo ako e economics for students. Ko ki motolo ku fo'o ke se nolo ko ni pe mo e polokalama ko ni. Ko taha foki e tau mua ia o e polokalama ko ni. Ke whahoko atu ha tokoni ke tau whanau ako i he marae o e ekonomika. Tau te whito ki he taimi ko ni whahoko ai e lockdown i tonga. Pe mo i taimi whainga ta ako ni o ku kai whainga maari ai ako ma e tau whanau. Pea i ene pehe ko ki moto mātua tau whanau mo mea mai ke he polokalama ko ni. O wea hao ki tamasi pe hao ki tahine o ku manako i he reson ekonomika. E ao ngā upito ai ngahi kalasi o ko whakahoko atu. E toko ni e teknau tō ke teke nau manako ki he reson ekonomika. Pe mo nau ilo ki he ngahi tefto i whakaukau ki he reson ekonomika. Ia ni pehe ko whakawhi e tu ki moto mātua tau i whanau. Pe mo ki moto whanau ako mo tō ai reson ekonomika tau te whito ki he revolo form lima. Ke mo subscribe mai ki he channel ko ni he aunga upito e ngahi kalasi. Ko whakahoko atu ki ho mo ngahi whinga ako. O ku whia. Maloho mo lerei whanau ako pea ko tātai whiwhia ki moto ki he polokalama ako ekonomika ki he ahon. Ko e aho tahanima foki eni o maasi wafe ua. Pea ko e tau tōpiki ki ahoni. Te tau talano ai ki he demand. Ko e tōpiki mahu ingan e whanau ako. Ko e taha ene ngahi te whito i whakaukau. Ko pau ke tau familia mo ia. O ka pau ke tau mua ke hoko atu. Aho ako i he marae koni. Ko e ekonomika. Ko taimi ko tau talano ai ki he demand e whanau ako. O mahu inga upito. Ke tau ilo i ai whilawe i ai consumer pe mo e producer. Hangi piko ia mo o silawe i ko consumer ko ki nau tōru ia. O nau whakaaonga pe o nau used ai goods and services. Ko producer ko ki nau tōru ia o nau whao ai goods and services. Pea nengo ko taimi lahi o tau whahoko pe tau tōru. Koto kotoa tau tuku e ka consumer. Ka mahu inga ki tau hanga o whakawhai ke he i ai mo whakaukau ku ia. He taimi ko tau talano ai ki he demand. Ko pau ke mahino pito ka te tau tōru. Ai whatongia te whito ai consumer. Pe mo producer. Pea koe taimi ta tau pe o ku toi ai pe mo ngahi rea uhinga ta tau pe. O hangi koe sellers. Pe mo e paya. Ko tau sellers ko nau tōru nau produce ai goods and services. Ko tau paya. Ko ki nau tōru nau whakatau ai goods and services. Pe hangi pe ko ia asiat ko e nai he puini uraki o slide kona. A consumer or buyer is a person who buy finished goods or services to satisfy their needs and want. Ko consumer pe ko buyer ko ki nau tōru ia nau whakatau ai koloa ku o si whau. Ke whakatoria ai e nau ngai whie mau. Pe mea i rewa ne taki mai e tau ke whakaukau ko ena. Ko e demand. What is demand? Demand is a quantity of a commodity. A consumer is both willing and able to buy at different prices over a period of time. Ko e demand, ko e lahi e ko loa o ku tau whie mau
pea te taulawa o whakatau mai ia whoi wā taimi. Pea koe tau whakatau mai ko loa ko ia, o ko os iai ai price ai ko loa ko ia. Te toi atu pe whamatala. Koe timani koe lahi e ko loa, o ku tau fie ma o ke tau whakatau mai. Pea o ku tau lawa o whakatau mai ia whoi wā taimi. Te o atu whakatata. Ka pau o tau sio, ko e tau sio ke tau timandi, ko hea e tau timandi ki he hua kau i he wike. Ko e tau timandi, ko e lahi e hua kau na tau whakatau mai i he wike ko ia. Ka pau tau talanoa ki he weekend. Tau talanoa rewa he timandi. Ko hea lahi e hua kau na tau whakatau mai i he weekend. Ko e timandi ia. Ko e whakau kau i e timandi. Lahi ko loa o tau whakatau mai. Ia wā taimi. Pea manatu ko tau whakatau mai ko loa ko ia. O ko si ia i price pe koe mahu inga ai ko loa ko ia. O ku taki mai rewa tau tolu e he definition o demand ki he subheading hoko koe nau i loa ia. Ko demand schedule. Ko demand schedule is a table showing a quantities of a commodity or goods or services a consumer is willing and able to pay over a series of prices. Ko e demand schedule, ko e whakatata ia ko tuku mai i ha te pire. O tala mai e lahi e koloa te tau whakatau i he price takitaha. Ko e ngai whakatata ia ko whakasino mai i ha te pire. O tala mai e lahi e koloa te tau whakatau, lahi e koloa te tau whakaao ngai i he price takitaha. Ka bate tau sio he kifo i example koe nā. Ko e tau demand ina ki he hua kau. Demand for milk. Ka pau e pa anga taha e hua kau. Ko hea e koloa te tau whakatau. Ko hea e koloa te tau whie mau. Ne pangataha e hua kau. Te tau whie mau e hua kau e taha ua. Ko ne aluko ke panga e ua hua kau. Tau whie mau e hua kau e hiwa. Ko ne aluko ke panga e tolu e hua kau. Te tau whie mau be e hua kau e ono. Ko ne aluko ke panga e wha e hua kau. Te tau whie mau be e hua kau e tolu. Aia koe whakakau kau e timani. O ku o mai e i he fwoi te pire koe nā ke tau sio ai. Koe hae lahi. Ai hua kau te tau whakaao ngai. Hae lahi hua kau te tau whakatau mai. I he price takitaha. Aia ku maari e ai. Whakakau kau ia koe nā. He kutoi tala mai i he whakakau kau ia koe nā ai demand schedule. Te tau lau pera tō sio hoi nā ua ngahi mo oni asi mai hena. Aia te tau tō tāna noa kai a mui angi. Koe ngahi mo oni ko ia. Ka pate tau sio ke he te pire. O koe ngai whakakau kau o asi mai i he te pire koe nā. Tau sio angi ke taimina e pangata hai hua kau. Koe hae lahi hua kau te tau whakatau. Hua kau e taha ua. Sai tau sio angi taimina e panga whae hua kau. Koe hae lahi hua kau te tau whakatau mai. Hua kau e tolu. Ai au tau lawa rewa sio hena ke foi moni heni. Koe taimiko maa maa e hua kau. E lahi angi. E tau hua kau te tau whakatau mai. Koe taimiko hiki hiki toa e price ki orunga. E holo rewa e tau hua kau te tau whakatau mai.
whakatokanga i angi fanau wako. Ko demand, o kutala noa demand, ki he lahi o i koloa te ke whakatau. O koe ko uhinga pe ko lahi koloa te ke whie mau. O uhinga demand ko lahi koloa te ke whie mau, pe te ke lava whakatau mai. Ia waha taimi. Pa koe koloa koe o si ai no price. Pe o mai rewa whakakau kau ko ia. I he demand schedule koe na. Ko taimi koe na pangata hae hua kau. Ko koloa koe te tau lava whakatau. Te tau lava pe whakatau ai hua kau e tahau. Taimi koe na pangai ua ai hua kau. Hua kau pe hiwa te tau lava whakatau. Taimi koe na pangai tolu ai. Hua kau pe ono. Taimi koe na pangai whai. Hua kau pe tolu. Ai au tala noa e demand. Ki he lahi koloa te tau lava o whakatau mai. Kai ke ngata pe i he tau whima au kau tau lava o whakatau. O kutaki rewa tau tolu he demand schedule ki he demand curve. Koe tau umai pe ai fo i te pire ko e nā i he demand schedule. O ploti ia ki he fo i kalafiko nā pe a tau maua e fo i kalafiko nā. Koe mea koe i he te pire ko ia pe o asi he kalafiko nā. Koe tami koe na pangataha hua kau, pa te musio he kalafi. Pa te musio ki he, koe taipu na pangataha hua kau e tahau e tau lawa whātau. O pehe pe ke au ke taipu na pangawhae hua kau e whia te tau lawa whātau. Tolu e. Ai o whakasino mai rewa. Ai fo i te pire pe koe demand schedule i he fo i kalafiko nā. Pe kono toi whakarea koe ki toi mahinongi. Ko o mai e fo i te pire pe koe demand schedule. O tā ki ha kalafi o mauai ai fōtunga koe nā. Pea koe fōtunga ena o demand curve. Ko demand curve ko toa pe o i he fōtunga ia koe nā. O slope downward mei hema ki matau. O ku hifo mei o lunga mei hema ki matau. Hei kai te ke toi si o koe ha demand curve. O toi fōringa kehe mei hena. Koe kalafiko e demand. Koe fōringa pe ena. Pe koe sipinga pe ena. Te ke whetau laki mo ia. O ku hifo mei o lunga mei hema ki matau. Papa te ke si o pe ke kalafi. Ta whakita o hema koe y-axis. Koe price ia. Koe x-axis koe lalo koe quantity demand ia. Koe price ko toa pe he te ke whakatau ai. E lawa pe whawhihoa naki koe halahe ko loa te ke whemau hena. O taki mai rewa tau tolu he demand ke ki he concept mahu inga koe na i he demand. Koe law of demand. Koe la o ena. Koe demand. Koe ula ki as price increases the quantity demanded decreases. As price increases the quantity demanded decreases. La ua ki ena. Ko taimi yoku increase a price, a decrease a quantity demand. Tau foki o sio ke foi kalafi. La ua ki ko taimi ko increase a price. Tau sio ke foi kalafi. Ko ne alu koe ai price ke toi maalunga nge. Alu koe me taha ke wha. O ku holo i whaipe mo tau quantity demand e tatou ki lalo. Tau kamata he taha. Taimi ko na taha i hua kau. Ko e tau quantity demand e taha ua. Taimi ko na panga e ua hua kau.
tau quantity demand a hiva holo ai ko ne kaka ko e price ki olunga o ku holo e tau firma au mo me au tau whakatau ne alu ko ke paanga wha alu ko ke toi mama whangi hua kau ko alu ke toi holo ang e tau firma au pita toi hua kau e tonu pe ko la o wakia o demand ko law of demand ko alu ko ke toi mama whangi hiki koe ai hua kau ki olunga ko alu ke toi holo ang e tau firma ai hua kau pe ko toi alu ang e ke si e hua kau te tau whakatau pea toi vice versa fok pe mo la ko ia ko alu ko ke holo ang e ko koe ai price ai hua kau mi olunga ki lalo ko alu ang e ke lahi ang ai hua kau te tau whakatau ko law of demand ia ai ko konga uraki law of demand as price increases the quantity demanded decreases as price decreases the quantity demanded increases ko maalunga nge ko totongi koloa ko si yang e koloa te tau whakatau ko maa nge ko totongi koloa ko lahi yang e koloa te tau whakatau ko yongo lao mahu inga ia ko law of demand ia pea mahino apu tope la oe ko ini ko taimi tau o ki whare koloa kata watu ka whainga koloa maa tau pihe ko taimi te tau o ki mahaketi tau atu ki mahaketi o kwa yango tangata toko ua na whahoko e na whakamahaketi lu toko taha upanga tolu e ne lu toko taha upanga taha e ne lu ko toko taha koe o maa ang ne lu ko toko taha ia e lahi taha anu whakatau e ne lu koe ano uhinga koe maa e ne koloa ko toko taha ko mamafa e ne lu e si hano whakatau e ne lu koe ano uhinga koe mamafa e ne koloa ai ko law of demand ia ko alu ko ke maalunga nge price hiki ko totongi koloa ko si yangi e tau whakatau e koloa ko ia ko holo ko totongi koloa ko lahi yangi e tau whakatau e koloa ko ia pek mahu inga fuku mo poinyo no tolu ko na ko e catalyst paribus ko catalyst paribus ko e Latin term that means all other factors remain unchanged ko tau talanoa e law of demand o tau talanoa pe e price o i koloa ko ia ko all other factors remain unchanged ko toenga o ngai u factor kehe o tu uma o pe ia ai ko taim ko tau talanoa e law of demand tau no fotaha pe tau to i he price o i good kai ke tau to sio ke ngai u factors kehe ko hui ngai e catalyst paribus ko lea whakalatina uhinga all other factors remain unchanged pero mahu inga foki e taimi tau tānoa ki he law of demand ke tau to sio ki he concept
that explained law of demand. Ko ngahi u concept lalahi ena e tolu, o kune hanga whakamatalai, e whakamahino I mai, a law of demand. Ko uluaki ko substitution effect. Ko substitution effect, a change in price motivate consumer to buy relatively cheaper substitute goods and vice versa. Talanoa substitution effect, ki ngahi koloa ten lava fetongi, hafatongia o ha koloa o ha etaha. Ko taimi koe e mamawhai taupehe, koe kofi pe mo koko. Ko taimi koe e mamawhai price e kofi. O kunehanga e ia o whaka ai tau tolu, ke tau hola tau tolu ia o whaka tau ai koko ko uhi o fu mamawhai kofi ia. O kupehe e whakakaukau ko koe ke substitution effect. Ka mamawhai totongi e koloa, te tau whakasio tau tolu ia, ki ha koloa, te ne lava whakawhetongi, ai whatongia e koloa ko ia, pe tau mou tau tolu o whakatau e koloa ko ia. Ko e point hono ua ko income effect. Increase in price lead to a decreasing in purchasing power of money. Ko hiki ko totongi e koloa, o kune whakatupu e ia, ai holo, I he iwi whakatau a e tau seniti. Ka te wata whakatata, ka pau ko howahe he wikeu panga he ngofulu. Pe ho panga he ngofulu koe whakatau mai aki, a hao kato manioke, e ua o panga e nima. Sai, howare pe ko hiki a kato manioke e ia panga he ngofulu. Ko hea mea e hoko ki ho wahe ko o income. O kai ke toi lava ho wahe a ko ia whakatau mai kato manioke e ua na ki whakatau. O ku holo rewa e iwi whakatau I ho wahe ho income. Hike totongi mane keo panga hangofu holo a iwi whakatau I a ho income. I kai ke toi lava ko whakatau e kato e ua. Kato peta ke lava whakatau tainimi. Ai utala noa income effect. Taimi ko hiki ai totongi koe e koloa. Pea ne ue sia e ia lahi ai koloa te ke whakatau. Pea ka pau e holo totongi koloa. E ai rewa ho whainga maari e a koe. Ke lahi koloa te ke whakatau. Iwi lahi rewa ho se niti. Iwi lahi rewa ho paanga. Ke ne whakatau mai. Hamea o lahi. Pea ko point whakausi ko law of diminishing marginal utility. As you continue to consume a given product, you will eventually get less utility or satisfaction from each unit you consume. Ko law of diminishing marginal utility kaun he concept mahu in aupito. Pea utala noa ia ke uhinga koe ni. Koe laha iangi hao whakaaonga I ha koloa. Koe alue ke holo a satisfaction te ke mau mi ai. Tau whakatata again. Tau o ki wharekoloa tau mate whenua. Kumi mai ura ki ipu inu I fo atu. Kumi mai ipu hono wā inu ke ifo pe. Kumi mai ipu hono tolu inu hake holo ifo. Ko hea no hinga. Alu ke whiu ko ia. Te kumi mai ipu inu hono whāto inu hake. Satisfaction pa mo utility o ke mau me ipu ko ia.
Peke toi mau hai foi me ai. Ko hana uhinga. Alu ke fiu ko ia. Pero tano a law of diminishing marginal utility ki he uhinga ko ia. Ko layang whakaaonga i hakoloa. Ko alu ke toi holoang e aifu ai koloa ko ia. Ko kamata pe na ifu ai. Pero ko tō tānak ki pai tō tānak mai e alu ia. Ke holo. A satisfaction po utility de ke mau me koloa ko ia. O taki mai rewa tato win ke tau slide hoko ko movement along the demand curve. Ko movement along the demand curve ko fe unu aki holo I loto I he demand. Fe unu aki pe he demand curve ko sai ko fe hui ulaki ko hai mea une whakatupu ai movement along the demand curve. Ko mea beta ko price. Only a change in price will cause a change in the quantity demanded and a movement along the demand curve. Ko wheliliu aki pe I he price tene whakatupu ai movement along the demand curve. Manatu I whanau koe movement along the demand curve koe whi unu aki holopea I loto I he kalafiko e. Pea koe whi unu aki koe a koe mea be taha ne koe si koe price. Koe unu koe price me taha na tau mwhi mau ai hua kau e taha ua. Koe ne unu koe me taha ke tolu tau whi mau e tato hua kau e ono. Koe whi unu aki holope. Movement along the demand curve koe whi unu aki holope I loto I he kalafi. I loto he demand curve. Umaunga rewa ke tau lava whakakai ke he. A movement along the demand curve pa mo shift in demand curve. A shift in demand curve e whakatupu ia e he ngahi mea lalahi e nima koe na. Changes in the following determinant of demand or non-prices factors will cause a shift in demand curve to left or right. Koe liliu koe I he ngahi u mea koe na tene whakatupu e ia e demand curve ke shift ki he to'o matau pe koe to'o hema. Oanga whewhe. Oanga pehe ia hange koe kalafi koe na. Manatu ina tau tānau tatu he movement along the demand curve koe whi unu aki holo pea kalafi I he fwoi kalafi peta. Koe shift along the demand curve koe tau unu tatu me fwoi kalafi lan pulu koe ki to'o matau pe koe tau unu ki to'o hema. Pa koe unu koe ki to'o matau koe increase in demand ia. Pa koe unu koe ki to'o hema koe decrease in demand ia. Ai koe whakaukau e shift in demand curve koe unu e fwoi kalafi ia o toi hoko fwoi kalafo o ia I he to'o matau pe koe to'o hema. Pea koe whehui koe hanga he mea une whakatupu ai unu e fwoi kalafi ki to'o matau pe koe ki to'o hema. Pe koe hanga mea une whakatupu ai increase in demand mo mea une whakatupu ai decrease in demand. Koe mea une whakatupu ai shift in demand pe koe unu ki to'o matau pe koe to'o hema fwoi kalafi. Koe mea ia ui koe determinant of demand pe koe non-prices factor ai ia pasat koe na. Ulaki koe taste ko hoifo ia. Koe koloa koe tau ifo ia ai. Tene whakatupu e ia a shift a kalafi ki to'o matau.
koloa koe ke tau fu sa I ai pe fo I ai. Tene whakatupu e ia a shift a fo kalafi ki to hema. Whika ua koe number of consumer. Toko lahi koe kau consumer. Koe toko lahi koe kau consumer, tene whakatupu e ia fo kalafi ke unu ki to matau, pe koe increase in demand. Pēpau toko si e kau consumer, tene whakatupu e ia fo kalafi ke unu ki to hema, pe koe decrease in demand. Tau whatata angi pe eni. Pēpau tau nufa tau ki kolo ko toko te au pe. Osi pe mahina I fiha. Toi toko lahi mai tau ki kolo wa au mua au ke toko uange au. Hai me hoko. E toi lahi ange tau fi mau. Ko toi toko lahi ange koe. Ai kau consumer tene whakatupu e ia. Ai shift. Ke to mata au pe ko shift ke to hema ai fo kalafi. Poini hono tolu ko price of related goods. Kolo ako ko tau fefe la ave I mo ia. Ai koe ko substitute goods. Pe mo complement goods. Ko substitute goods. Ko koloa ne lava whakahoko ha whatongia ha koloa e taha. O hangi ko ni. Ko kofi pe mo koko. Ka mamawhai price e kofi. Te tau hola tau doluia. O inu koko. Substitute goods ia. Ko complement good, ko koloa ko pau na alu whakataha, mua koloa e taha. Tau whakataha agi eni, ko siuri o lope mo e hua kau. He kai ki tau whakatau e tato e siuri o lope e whakatau mo e hua kau. Ko pau pe ki tau whakatau whakataha, e siuri o lope mo e hua kau. Complement good, ko koloa, ko pau ke na alu whakataha. Ko e tau whakatau pe e, ko pau ki tau whakatau e. Substitute goods, koloa o ne lava whakahoko, pe whakawhetongi, ha whatongi ha koloa e taha. Substitute good ia. Ko whika whako income. Ko lahi ango tau income, ko alu ke increase e siwhi tau kalafi ki tō matau. Peka pai decrease e tau income, e siwhi tau kalafi ki tō uhema. Peka poin whao si ko expectation. Ko e haa o sio ke kaha u. Ko e haa o maha mahalo ke kaha u. O ware pe ko talamai. O ware pe ko ke whanau ko ia. Ko e tū ke kaha u. E alu ke toi mo ulere iange e whanau wako. Ka pau te na winu wakau. Pea ke oho ko ia. O whakatau e wakau ko ngako expectation. E toi lahi iange. E toi mo ulere iange whanau wako e he kaha u. Hanga e he tau expectation. O whakatupu e kalafi ke unu ki tō matau. O ka pau ko expectation. O ngari ngari e lelei. Pea ka pau ko tau expectation ko hamea e kovi. Tēni whakatupu e kalafi ke alu ki hema. O hange ko ini. Ko mau e savea. Ko ki nau tolu. O kulahi ange na wifutapaka. E wawe e nau mate. Hanga he fo I savea e koa whakatupu. A e tau kalafi. Ke unu ki tō hema. Tau expect e tau tolu e lahe mate. I he ene pehe e decrease rewa tau demand ke sikareti. Koe whakaukau e ke demand. Pea mo e tau kalasi ke haoni I whanau. Pea kou tui. Oku mahino lelei pea kawinga na whakalanoa ke ai. Koe ngai whehui kotoa pe whikawak pea mo e kalasi ko ni mo tuku mai pe ke ku YouTube. Pe ko homo whetu taki mai ke emaili ko na o whakahoko atu. Malo o pito whanau wako homo ulawa mai ke tau kalasi ki he whiawhini
Pea I taimi tatau ko kumutolo ko mo fo mai ki he se nolo ko ni pa mo polokalama ko ni fa fi et ki mutolo ki mo subscribe mai ke se nolo ko ni kapau oku yai hao ki tamasi mo hao ki tahin oku manako pe oku neto ale son ekonomika pe he taimi tatau pi ko mutolo mo access mai ki he klasiko ni mo fa mo mole ala share tu mo klasiko ni na ao ngai ke tau fanau ako malo bito mo lava mai fanau ki e fefin ko e ngata e tau kalasi pa ko tala monu atu ki ngai whinga ko o mo whia to a whātu.